Haino hai Shaljibai Tipra Tosda Ardi Blobai Khopsak Tipra Mothani Khongsi Sugo Nukhuni Khorok Nisisa Butarok IPF Tiri Bana Romlaika Borno Lamshuginaka Tosda Ardi Blokni Kacham BIC Chairman Jitendra Riang IPFT long live, long live, long live, IPFT long live, long live, long live, IWFT long live, long live, long live, IWFT long live, long live, long live, Youth IPFT long live, long live, long live, Artisa long live, long live, long live, Habai Jatina Kakchan Penel Takurono Lasawo, 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 Habai Jatina Kakchan Penel Takurono Lasawo, 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 IPFT long live, long live, long live, IWFT long live, long live, long live, Habai Jati Tani Penel no Kakchan Lasawo, 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 IPFT long live. Kakchan start. Barikhe Kakchangma tong tini 31 tarik Mongolbar Dokhin Dosda ADC village ni keha Pochim Lokhipuro sini party IPFT Onchol committee beki keha chongmo keha joining program o maisi phene chini Tripura Motha Rajani party unge lainai ADC nirbachon no brau vote rilayo tinio brau chongso MCN naime Rajani party thansani mungo राजनीतिक हिंसा न सरायमो भविष्य चिनि 19 दफा जनजाति न नाउमनि लामा तिना मारो पानाब्रो चेष्टा खेमनो हामे याउंगे चिनि IPFT BJP नि पार्ट जोर सरकार न 20 काउन जरा रेनमा के IPFT नि त्रिपुरा लैंड नि आंदोलन न जतखन माय एक्सहा जुं जरा रि नाय ये चिनि लगे फाइने रमसाकाओ खाकचामरियो रतुतेलो सय परिवार टोटेल 9 परिवार 21 भुटार তিনি IPFT त्रिपुरा लैंड नि जबाव ब्राव जतखन माय एक्सहा जुं माय दानाय हे ब्राव जरा रि फै आरो मिब्राव न चिनि पार्टी IPFT कांचनपुर डिविजन न हइते के 10 दा अंचल हइते ब्राव न जुं बारिखे खाकचांगमो याफायो 20 कामो चिनि जबान ब्राव ट्राक खति सात माहि जरा रि फै मगे खाकचां